Haga jingkren keluj kabadang yai peteng hadin ke jingjia hapa halkam. Hanif Abbasi ubadai menteri jong sarkar Pakistan. Ula berten ban hiatma ya ke India. Nda kinamding nukleas empat ule tho ba kitai kinamding ki bakentop ya ukhori Shahins empat ukhas sanawi lembat kicis pak lai peuteli kinamding kidai ki balapan ablupa ban terbet tang ya kari India. Abbasi ula krenchai balada ke India kanut shisha ban pensange ya kecing pentuj sya Pakistan lang bakas soskular jong ke Indus wata treti kadai namat kata ban pengkre ya katma ka baju borbha bat ulong ru ba kito kinamding jong ke Pakistan kimdai setia ki ban subukai handai kidai ki bal pengkre ban kerwit ben watla ya ki jaka jong ki omsem le ya thu pajba lada ki sange ya kajing ai yangi kumta kidai ban pengkre ya katma ka baju borbha kitiar sipai ki bangidon kinamding bangidon kimdai setia pancup pen ikai omdon batip hai bangibu ya kitai kitiar thma bat ngakren sai ba kinai kidai ki patheu bej sya kaliang jongphi ulong kawai pat kaliang UCR Patils menteri bapit ya ketanat ukren sai bada kajing pensenge ya ki Indo Swatar teti ka India kat pentikena bahkan pen poi setia watang sijau na kawa Indos sya Pakistan upatil Ukraina kene hakas ni thoding hadin ke jingkren jong badu Amit Shah menteri kapo ying jong ke sarkar India tarai ke bangsa kan mau balasim da ke sarkar Modi halor ke soskular jong ke Indo Swata treti kalong ke basong nia sisa bat ke badai nak penta ke jingbit jingbiang jong kari ngin pentikena bawa cijau ko umru kan ompoi setia sya Pakistan langba kawa Indus ka jing pensenge ya ke cingete jong ke Indo Swata treti kabalaya soy haus nam kat khandan rupeu laisim dak India hagas ni balang baladem kum kadak jong gajing persya jur jongka halor kecing hetma ki erang hapa halkam hagas ni hat majai kabala penyap ya arkusan ngut kinong leit kai sngebha nakaliang jong ketrat jal shakti hagas ni palai kalapha ya kesithi syaketrat pejum jong kesor kar Pakistan ban pentip halor ketai karai ka jingkit kili ban purom ya ketai kesos kular kadai ke penta ke bah kemadu handrai ngiyoi ba ke Pakistan ka ya peteng bagi kam betrim baharukom baya jia ha ka jelarit jong ka jemu an Kashmir